All right, my will be a very good morning. And for Emra Monday Test TV, and they, first day, I also ultimate I enjoy page, and as a wunyan subscribe, ya subscribe, not for BBPA, and from my phone, sa it me a boy, no, a subscription button, no, so now hold on, subscription button, no, so now what me up notification button, no, so now what me the BBPA at the tomb is as a latest exclusive, no, Bibri, and so it me away in China, if I crobia Kumasi Asante Kotoko, or Honsam no so yetimi edi aba down a mandated TV. Would ya understand the ube subscribe na channel no enso etimi a movie etimi ako animo enso etimi or na yedin some eba adese na yo amponsa endra meeting etimi ekwo so oni play abako enso etimi ehia meeting no e honsam etisan so na place bebre e honsam eba Dixon Afwakwa Abrante David Abagna Sandan Suli Ali Montari eno achi Abrante ne Kasim, yes, Kasim Razak, no some eba, Samson Abrant Umar Bashiru, Omunina on some 8 meba, Augustine Randolph, yes, among some 8 meba, and Tineudia, and it's our best subscribe to Monday Test TV. Now, what me I like it, Nabibia, and so at me, it me Edmond, yes, set the ball rolling, and I say, yes, some Nasa dear. Na meet na etimi ekọ so eda nanu abran na amponsa ene no aye board members no bi mu etimi ehia etimi eto adweno latest amenseka say na amponsa etimi de to manim se coach wa na adwen so de na eba no aye Kamo Maro entene no board no enso guso a omonso na si ade bibia done and dusted omonso etimi agiatuma coach Kamo Maro no on the next Asante coach anticipate no enche betimi abana Kotoko etimi apa na hontuma na ya omponsa edendra wotimi any abrante na den Dixon Afwakwa ahinsan Sadio money. Yes, I insan Sadio money and na kwame nkuruma eno no ene edin a ofre no a ogiso Dixon Afwakwa enro ne abrant no etimi ehia no Dixon Afwakwa etimi hia no latest amensetimi ka nkoma etimi koso no mete ho de akyerew ne nyina ne se opan ne hia no wotimi ekere kira abrant ne se wabesom Asante Kotoko boboku no aba bibia nso atumi akoyi Kotoko boboku no omoni eso ade a Dixon Afwakwa abaye etumi edi amamo na esia no onfa som no entimi ensi na bibia enso enkoyi enti Sadio money ahinsan Sadio money Dixon Afwakwa me pacho likely say ade so no take trip no ontimi enkobi 99.99% say abrante Dixon Afwakwa ontimi enjoy Asante Kotoko team no na Kotoko etimi any abrante ne Augustine Randolph etimi agree ema enima ensu etimi ekwe Kotoko besane abrante no on 3 years contractor abrante Augustine Randolph or a left back obesina kan amakrobia Kumasi Asante Kotoko unim se Bra Galaxies no utimi born game etimi edmo mo eno achini etie ane say adese Kerala United akwani mbobo bruta intino no nso edwene Asante Kotoko ahonsam no yede down na abrante ne din ene Umar Bashiru amanfo kekasa abrante wo Ghana me pacha memfa entu anim se Umar Bashiru eni Ghana nemum one Kotoko boboku na awie. Yes, one Kotoko boboku na awie Umar Bashiru eni Ghana but one Kotoko boboku na awie a obesina kan edema Kotoko boboku se Umar Bashiru ewo Ghana me pacha ono kuribia eni sansem na mo obebo ama Kotoko yewura mu eba brand ne din ene no Justice Nkunku Bray Chief Justice. Yes, na latest men say can an injury no enra okoye surgery. The injury no okoye surgery. Na surgery no okoye no latest HS branch see no ne ho ye nambom ayade taking it there branch Justice Nkunku Bray won't me enkubi 99% sa branch won't me enkubi latest be the atime na branch Evans Adumaku Redu and come and second company for catch branch say on petim na onkobo na niamete and sa branch se Kotoko 4 etneka entino enya de saska no Kotoko entua emana enya de sobeko 2 months salary omunya ntue sign on fee omunya ntua entene no e wo so mutimi tua saska nyina et emana nsa no Evans Adumakon obetimi akwa ono no watimi akọ nti eno no latest
Evans adoma konsona so ye efiri ho etimi eba na ade se edenra na enya asem getwa abra brante ne din ene Emmanuel Kayeke ade se ne contract ni na enso etimi aba na wi akodo company for entimi enwiri ne contract na se sian wurama aye official se Emmanuel Kayeke ono nso efiri krobia Kumasi Asante Kotoko no de nani enso etimi akire ba bifoforo akodijuma na enema enso etimi akwe etimi edi amao enso ewo na David Abagna Santan me pacho latest e free a brand na so eba and say a brand de kodokono wonya obebo nanso RTU mpanimfo e kemese ska anasa boa omo ebo no ano eti enna makotoko deal no omo atwentwe omo nan so a emma kotoko team no entimi as of now no omo entimi insane a brand and din ene no David Abagna Santana e won sam net air down latest amensa kasi nsuatreman omo nso etimi abo awurama omo yeso omo sabetimi aka David Abagna Santan nanso boa ekeme se RTU for the to abrant no so no ano eti intima teams no etwetwe mo ho a omo person be sign David Abagna Santan and crime say can say RTU etimi ti sales kan so dia likely say David Abagna Santan kodogofo ebe kwa kofa no ama na be si akan enso etimi edi ama mo edi ho nsam no enso etimi edi adan na Sule Ali Muntari to Asante Kotoko mamen confirm enfamos off deal no off wom se abrante ne din ni Sule Ali Muntari en nana ya amponsa good relationship nanso out of now enkoma amati kosa maje kire se Sule Ali Muntari to krobia Kumasi Asante Kotoko no off deal no offer intimi emma so me the honsam no enso etimi adam na Dominic Insobila me patcho latest and say abrante no kodo company for nanka omunya na nanka omope mo money to mandine no Accra Lions etimi edinkomo nes Accra Lions say omo peska kese say deals base ahodo efira no amano ne eba skana so Kotoko entimi ntua skano enti Dominic Insobila no on person ma brand no etimi eko outside no kobo ni game sense omo no teteton yes omo tete no maton no monye ska kese de gombotom enti Kotoko skana omo de ba ne de eno etimi eswa na Razak Kasim of Great Olympics na brand no consider so bebo ama Asante Kotoko nanso after sa Asante Kotoko etimi sign a brand Enoch Morrison omo sign Umar Bashiru na omo sign players bebre no abrante no so ba Kotoko wanhwe ya niema nkwe entimi emfa ema no enti latest time says eka erese Razak Kasim to Asante Kotoko no off abrante be si akan ama Accra Heart of Folk ena all consider so betimi abo enti ama mo Mandates TV latest fellas no yeri adan wo subscribe wo dia ene so be subscribe na onso no leave a comment na enema enso atimi akwe Mandates TV ene subscribe